Sin via che giù was un preventek lungaita sens a zvar. Und ich spero che Lorena capisce me. Nein, se marà. Ja sto senza disacca lauda bon. Per esempio come spluntan. Allora si halt mo sa con me unser pace. Hallo. Ma Lorena sa per glitch leger lefts. Du liest meine Lippen. Gibt es sonst noch Tipps, Ratschläge? Al mer discurer plaun. Se eu capisce bo, lu scrive eu sil laptop ni sil handy. Ni muss a. A lu comunicascha, ja. Ok, super. Lorena lavora scolasta in la Dima, in una scuola che gida sucht da saver meglio lungatg da sens tudest per l'onflaina plazza. Ella prepara grad la prossima lezione, oz vegni discureu su las tiaras paternas del scolars. Dein Job hier, wieso machst du den gerne? Also wieso machst du das gerne? Io level da scola, ma io savevel lanciata bo exact tjoi. Io son lusa decidida da scola personas che venidas de exterior, che auten ebo. A schaia sai o susteniels. Io les gels an discurre con auters, che en Svizzera. Ad ella si ella lovra con suo lungatg mumma, per cui a ses genitors a sofra au den bon, la sora d'Anton Schon. Se c'è un luna, auda mo el sa un biada pli. Dein Hund, kann Gebärdensprache. Ja. Hast du ihm das gezeigt? Io discurre la lungada sens con el. Ad il c'è un fa per camon, e senza plaiz, il bia. Sin via, e si da dac, orvon tot schitz au da bo. Ti stas via del seis a mera bain, a bo mirasi telefonin a scriver. El traffic public vegni minch ton mo comunicau con tun, per exempel shin bus grodo. Io demanda semplicemente layout. Ciao Marsha. Io scrivo lu sul telefonin, ma io demanda. A layout salu leggerella. Bien fossi che da quei vegnis comunicau en scrit, sin tablas digitales. No, usa Lorena auters quitaus, el ha da translata in a show el circus en lungatg de sens. El è naturalmente nervosa perché quei è il primo ga per ella. Oh, Thea. Du schreibst aber auch. Nein, Nora ist schon geschminkt, aber sie ist verschminkt. Lorena, abbiare autras personas senza udida muossa mince gi e trova bobia plaiz per requintar in a massa.